Ćao ljudi, šta ima? Odnosno, zabavim za početku. Evo nas u jednoj novoj igrici koja izašla uskoro, a to je ovaj novi PES 2014. koji sam ja skoro skinuo i sad otprilike skoro sam posljednji snim i ajde snim jedan klip i ajde. Pa da vidimo kakva je ovo igrica, samo mi se isključi ovo sranje, što je počelo da mi pokazuje. Ajde, kući se koristim, nije uopće kao ostalo pitanje. Ovo sam mislim se kući, tako moram sve da probam. Sami sečka stura. So, here we go then. France against Spain. I'm your commentator, John Champion, and summarising today is Jim Beglin. The central characters standing tall for the... Evo nas ponovno u predstavu. Provalio sam na to koliko mi je trebalo, dobro. To mogu da se ova predstava artilerija do jaja. Evo ga, pokrenuli smo. Sad, ja sam već krenuo, tako da neće biti ono srednje kluba. Evo ga. Znam je sve problem s ovog projekta možete da gledate ono vode, da li radio. Evo ga naš meni. Odigrali smo jednu utakmicu s jednom igrom. Izgubili smo 1-0%. Bilo ako mi je ovako loša grafika, to je zato što se smanjuje na pisao mod. Jer kad je u Windows modu, a pravi ne radi našto. Dobro, meni sam stavio na Fiat Real, možete staviti na ovo je neki staviti idemo neki meč. Ajmo meč. Idemo na sad koji sam znate koji sam tu, Real Madrid, koji drugi doznamo, koji sam Portugal, ajde, Evropa, Bayern, Galatasaray, Šahtior. Pa je Valencija. Evo ga da vidimo. Dresovi može. Dobro. Stadion.
And here we have Real Madrid against Valencia. John Champion here, and this, the voice of Jim Beglin. We're now all set. Real Madrid against Valencia. Here in Lisbon, the locals call it the Cathedral, and with its stunning design, it's easy to see why the Estadio da Luz, or the Stadium of Light, is so loved by all the supporters. Banega has teed up this corner. The keeper coming in and making the catch. Xabi Alonso cleared away to safety. Jonas sprinting through the middle. Slickly done that. Can he find a finish? And they escape imminent danger. Now through to Benzema. Shoots here. Well, listen, I think you can understand at times that the pace of the game pressures players into split-second decisions, and sometimes they just make the wrong one, and I think he would have been better placing it. Real Madrid producing the first shot on goal of the game. Ricardo Costa. Fabio Coentrao. And he chooses the option of the back pass. Arbeloa. Banega. Here's Jonas. Arbeloa. That's a throw.